Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatabai. Ia panon tumoni na nongo vanua. Sere langa titiko e na sangata ni vanua ngo e Amerika e pakatalenga kina mai viti na nonda vanua e olonde e vadangi tingo na nonda vanua ka boga doriti na songo mai lambasa e na sano maduata songo boga matani tu ni marota kini tungalala ni nonda vanua e na bakingo orwa na ndoluru sanga vulkava kanta boga bina ka tiwa kina ni rawani da songo vayani kanta boga dangi and boga ndondo boga leilai menda rawani boga na no mana veka imbaleta na nonda vanua da boga na mikenda na nonda ilaulako na nonda mbula na be boga toro da kataki na ngangandre kedenga e tu ni toso kiliu e na lotu vanua ke na mata ni tu vina ga vole una sematiko mai e na radio Bula Duavata e San Francisco e na singalebu endai na ngauna e ke sibitongona va e na toluvi mama na miniti ka sibitongona tini kandua na nonda ngauna e viti e na singalebu endai sa singalebu tiko ni singalutu lebu na i viti e kabitiko ni singabu kilulu bei kendango merke ke na bei vanua bole kata ni mbula binaga mai New Zealand mai Australia ni mbula binaga na kanda e na Pasifika no mbula binaga mai na tukuka
la esando bula binaka talenga na boga rongo tiko mena ya tu tokalau mai in American Samoa Western Samoa mai Tonga binaka boga lebu na sema tiko mai na singa lebu inda sa tauri tiko tingo mitiko na nomo ni tuku ni boga binaka kina boga nui na singa ni marau taki ni tunga lala inda binaka boga lebu na be sangata ni korongo Merke mai San Francisco Sacramento na ponu era songo tiko kina na wekanda bunga songa na kai boga duri na moani madawa ni dana beta tiko yani na singa ni mataka bata ke na bongi rua maingo na kai boga duri na ke na songo ni sangalala na taka saron ni tangarapa son ngau na binaka ni marau Vata kei na pakatangitangi waka endoni atiko maibiti na singa lebo inda ni Bula binaka ongona non tangau na Vata na Radio Bula Duavata na singa lebo inda kauta tiko yani non tabaka nui binaka ni na singa binaka ni pakatangitangi kei na marau na singa inda donu maka inda ingora kena ibu kalangau. Noto bakambula na kanda maina buoliku mbale tambagani bugai dori tiko melambasa na songo ni maruta kini tungalala ne viti ena bakingo indai bugai dori tiko melambasa era sa songo tiko yani kinangona bugai lesi bugai matani tu o era rangole tiko yani na be corona tiko ni bangalala ke na be bonua ni be ngarabi mai bature kuka bakakina na be bonua bole kata mai buo ke woro embula binaka na kanda ni bugai rongo tiko mai na singale bu indai kauti tiko yani na bugai ni binaka mereke
e na radio Bula Duavata e na singa ni kua. E Roni Ratavola, Bula Vinaka na Fiji Day. Nona i tukutuku e kai tika maingonga e na nonda korturanga lebu e suba e rungurungu atu nan raki e Roni Vinaka boka lebu star na sema mai e na singa lebu enda indai. Wata kei mai vanua kandina, Lomo Beach, boka mbula tu e ningo e na lewe ni Heart Home e raki do Bula Vinaka na numitiko na no mundo Bengarabi ke ira kedenga na wakanda era sema tiko mai ena singa lebo enda indaira warongo tiko baga mai vale ra tiko ena pono ni daga so era baga takakana yendi na rungu tiko nan raki na korturanga enda maru taga tiko na singa ni tungalala keviti enda indai ena mbaki ruona undolu ruasanga bolu kaba sen madala na mbaki maingo so weekenda rati ko na mbaki saoti kanta marutaka na nonda songo baga ongo ni tungalala sa sanga ni tiko na kenda malio yo so tale mbasi ka bo mai kara sa tiko Vata ke kenda menda marutaka Vata kira na nonda singa ni tungalala indai na Fiji Day e baga edori tiko enda be bonua enda baga na numa kyukina ni ko kena songo kena onga kena dori salu edori radori tu na kena salu so radori salu tiko ena bongi ta boga bina ka boga lebu sanga ya zo tumengo na kena tuku menta maru ta ka boga tipi na singa ni kuana ngauna mai viti e sebi na tini kandua e na tini karua na minetingo na nonda Vata e na radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai. Sengadina ni karaurawa na daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda o dren na no tutu beto se aqui.
Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay wang suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa, kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tira pukuni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuani lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itugina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena kauslo surua Otat ni, kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, e na dio valuma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na na kaya mukatalawa sing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda bata-bata, kay City Beni Raturla. Mona
Basta la kamuninda le kande masuta bona le suta le mai sa bo bina bina bo le na itukutuku eso saya do tiko mai ne singa le bunda indai totolo sar bo bina bina tiko mai na kanda nda bo ni bina tale tunga kito ike en radio Bula Duavata to sa bo bina bina bo le bu ke muni na kanda bina bo le bo waista tutolu dola bina seki happy Fiji day bina bo le bu na sema tiko mai toi tori katinai to tolo talanga mai na nomu ni tukutuku happy Fiji day tu yani we kemuni na we kanda mai viti ki we kemuni talanga turanga matangali iyo bula bena ka marama matangali tori katinai bina ka buka lebu na be bula ngodi na be singa ni nonda be bang marauta ki na radio Bula Duavata San Francisco bina ka buka lebu kalau ngata tiko na nomu ni isongo na singa ndai sana muani madawa kalau ngata tiko na bula ke na itabi ang karabi tiko mai na tukuka kai tiko mai ndi bina ka tiko na raki bukan bula tali tiko nga mai kai mani kata-kata bina ka tunggo na singa na tukuka ya kabi tiko ni singa buke lulu tori katinai bina ka buka lebu sara na sema tiko mai ilai tia tamai mbeka tiko na tiko nga mai happy Fiji day bina ka buka lebu nova sewa dola bena riki wandi bukan yune bena tuya tiko e visei wunda buto dola bena sa baragas o lela lubu happy Fiji day ke kemuni na kanda mai bonua kandina na lomo beach sa bukan bula tiko yani we kemuni and sikile benda indai na nonda bonua mai viti sana itini kabani bula benaka orotongo mai bonua kandina na heart home raki ni na numi tiko mai na sere na numi tali tiko ngamai na itukutuku eso na kamuraki yani na sikile benda indai sa tiko tauzo kongo na ndau bingarabi Gonggona itala Lal Muhammad tikon mata mai na tamadagan yo visa kobula una isi mati wai bata keira na ve mata sere era sate ka bu buka tarata ka tikuani na singa ni buka dangi ndai rabona no mitali tunga kina na wekanda happy Fiji day binaga wale utori katinai na wale wais tu tolu seki dola bina nebunjina da barong kota mau kengo na hinga lebu nikua and radio Bula Duavata San Francisco. Hey,
Dendram beka na ngola ni kivalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakindrakita beka na itos ni mbula, kuo ni lenga si nuingawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tauna New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu, kita sana gali baga kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakira nito tayo katin kabito ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali wala ka tala tunda wala. Ko tungko. Kau sahara ko dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e raw sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso, enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singilu utaka siya buka ya kapitak. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua, e raw ni buka tingo ikimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibigina. Me baka na karitoa, waraisi. Na logo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonda, bay nga ni kinang gamure. Na kaka na buwa palangin, me baka na steak, gay baka loka, tabioka kena coleslaw, surua, chutney. Kailan ko pata na kena pie ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanumota, e na dio mali Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit, dilibatakan na nagkemo katalawa sing lebo siya wang kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Raturala. Senga ni besa
Uasibia na beka kedena mai lo malani ke bura mendatu bunatu na yada ichisu Sibia na beka kedena Bula kalo ratiko era Uasibitu karisito chisu ichisu Uasibitu karisito chisu ichisu Uasibitu karisito chisu Lubena Duavata A Kapa Family Gospel. Takinda mga talitunga kina na isebu ni ngauna ni naitalatala Lal Mohammed. Baletan na sipi era modeno ibu tao talimbeka nga darunga zaman dan naitalatala. The lost. Kenda na ibagatawa ang gosa tal may weekenda. Lestel may na boss ni kalong ketugo na banggo chisu. Kendo na ibagatawa nga. Leba manda na diwa sang mulkadi o lebang karamay nandua. Saya lichi. Elebu tu nandua chigungo. Abalit kenda via kaulo tu chigo pertania ke na bonotan taleso. Ebina kangor. O ko manda nga menda lang ngainan itu ni bangor na wekanda sinrao chigo. Amale kanan renre. Sinrao la kochu. Sinrao chunga. Yeah, na lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we crying. Salele iman itu ramgo wili. Our census has gone down. The Methodist Church. Amai beda 200,000. Ngono kila chuga 200,000. Ange lutu chungmai. Sange bidang ko 192,000. Tamani. Ala ko ibe. Kaya pangangan doon na sir ni Walele mo ang na ibakatawara more than no. Sino more than no? More than no. Geba si Piera, sesetu. Abuna Wesley indo na Ruana Bula South. Ang gabuna uchu ang ka. Lalab na sir lebungo na ibakatawara more than no na si Piera. Sesenong ito da gendo siya nga taltala. Ora si Piera more than no na ibakatawara sesetu. Sakandi na kaya Asese nga na ibakatawa sa mo der nasib. Dabi sotang man ni serengo. Amen. Elebu na itubutubo nandone menda besau tak. Sa totoka na itukutuku ela kutiko mai me besau na nonda ibu rau ni bengarabi ni sawo ti ono sanga bulu na embaki ni tungalala ni lotu esali ebiti ke rutuma era nonda bono ebiti ke rutuma. Ya me pakai dori sara. Me pakai dori me pakai na kena inaki. Yuna ka pakai lebu dan lefto le nan dua nawa be na tala Lal Mohammed en na singa lebu en dai. Ta pakai be na ka pakai lebu en na dawa ya. Dua madara kena ibu lang gau en na kai toso tiko na nanda bengarabi na dabe bukan marutaki en na singa ni tungalala en dai bukan na me biti ke bora-bora. Nonggoy talanoan ng maurang Balatanan ng kornomani Korabina kakatotoka wakawaj Senika uaratai wawaki Korabina kanikoto Pabolita na senika wabunga Kay matanggali rosi daw kinam Kenay di binidila tuwagula Rarani ito ang balabu karara Toto esa na nabalaniara
sanidia na misala Islay na sopan ng mauna saya Narandamu kaganaga Era sale si tuang koki beyasa Soki dolo kasoer kalwasa Islay na sopan na tawang ulagang Enanomu susungiyamu pagkabinaka Maingan na mundito, hulikay na namukan Kayo ito na tuwano, budaka-baka Sa mga una, niyo daw yung nasigi Ay tumburi ang koto naliliwa Ang gayrongodan ng kamon ni beauty Boleh ka neumes neudisa Jini sa kamandanan Nonggoy talaga Bumalan na ikaw laloma Sulu taba-taba ka kote lolo Ni mode sa modele soma Lima soba ng rosi Hanggang dibi katuan na gayuagi Niuti kawalikina seututaniku Kay baka emimira tua rosi E na muna nga una na lewa ni nondo so enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda Vata talau taka buka sing lewa taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kenang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e raw talangan ni rito dilibata kan ne kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kami nga ya kinamaga nga ya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat sarangan ni pera paling lain in time sarangan mai so ang kaliwara ka tala tunda wala ko tungko o sala lo dengo pambinaksa Iyo, o yasar nga nabuna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Daw samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Keba kitusan ng berata ini baga singelebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katawa buka singelebu siya buka kabi, baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menta to identity, kena buka singelebu siya buka kabi me buka na buka sekera, na sui, ikata buteke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Gira raw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. E senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna Bingarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o dren-dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-12-ono-ono Saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono Saivarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Binaka wakalevo nandau sema tiko mai. Binaka wakalevo nandau aseti ko nanonda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti kenda Vata mai. And the sabo wala kasar niya dawayani na walu sang bulan ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili-wili lili sar me wakatoto watataki kina kende wili-wili na ngwane toke enovea say pura-pura. Tuwa na like, tuwa na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, Kauti kenda Batamay. Pakia sa may nono moniro mo. 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 Sa talan ron no buisoso
samai nondono monirongo satala nondono ngui soso monirongo napakia kia samai nondono monirongo aue 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 samai legano sili le tu fole mai le tuno sili le tu fole mai le tuno aumbao erea membao sema vata sotea vinimo anongume e meu samai tinia mei umi wale ngani pakia kia tau mole mole au felia au nuita anina sema batanina Serego ertua langa tatuma dana bono nganga ni uluin ro kavia mai the kaunrove. Satalan rondo nongu isto so moni rongo atu ni kapole mai le chulo na lenju vinivo. Ue, au sa mai lenga no sili le chapole mai le chulo. Oia ukere me bau sema bata na so tena vinivo. Kena singa ni kua, ni bula venaga na buka rongo tu mai na bua liku na sana maduata. Ke ilambasa e buka doritu kina na songo ni mata ni tu ni marautaki. Ni tungalala ni nonda panua rua na undolu rua sanga wulu kava. Ni kalunga tana wekanda o ni marautaka tiko mai lambasa. Ni bula venaka lomsi tavanga. Lomsi tavanga ni bula venaka Happy Fiji Day. We kemu ni Keda na lewe ibiti ni tiko mai vanuatani. Vinaka boka lebu na vengaravi. Ve na numituyani. Na singandaindain da marutaka watakina na nonda tungalala. Vena numi ngai saratiko ya ningo e bunisei mai tonga rewa. Bunga mbimbi na seretara me bota italenga vi losolini deo e Alaska. Ni mbula benaka. Mbula benaka ndo e bwanu ini tikungama ina radio Bula Duavata. E kai tikungama i Happy Fiji Day radio Bula Duavata. Nakabukalebu na vena numi. Nakabukalebu. Le paniseru Fiji Day. Happy Fiji Day we kemuni na weka. Mai Amerika isa. Bula benaka na wakangu. Bula benaka le paniseru. Ni kalungata na singa ni kua. Jo simbong iwa ini mala. Bula re turanga tau. Ia bula re talangana marama. Happy Fiji Day. Vinaka buka lebu. Waka ulesi tiko yani. Do lesi tiko yani. Nanonda vina numi ya singa lebu enda indai. Lucy Seru. Lucy Seru bula benaka. Kei pasipa nene lebu. Bula benaka ratu alesi ngona nona itukutuku. Lebu na wakanda era sana nama kitiko. Na buka numi ni Fiji Day mai viti. Kei na bebanua kedenga enda sandu ibuka itukutiko kina. Vinaka buka lebu isa. So na wakanda era sa buka itukutiko mai Florida. Iyo lambati dangi saratiko ngana lo manitomba bagai tamerangori era baga loloma ena buku ni dangi lamba iyo kina zo bulada era sa nanu mitiko kina na wakanda ena ngauna ni tiko lengango baga ni binaga tiko ena be masulaki kalau ngata tiko na be ngarabi ena singa ni kuwa binaga bole bunda be nanomi binaga bole bunda be nanomi pasipa nene lebu ke Ruthi Rasue Arnayandra kay gorto may naibubuni, may ragi-ragi. Paano na paano auria suara. Ito nga buka lebu. Loray ni Rawaka, emeni. Lolo malebu tu yan ingoy rayway. God bless, wise to tolu. Kay labetin balay suba, Happy Fiji Day, waga. New South Wales, Australia. May bula sautu na nondabanua. Bula benaka Francis, may Canberra, may Australia. Nakapagalebu, do talaga ni binaka na radio Bula Duavata. Bata kay pedeli nangina. Kahit mo kaya dola bina barakas. Iya, dola bina isa ko barakas. Sareba. Emosi na sautamata, dola bina rigi, dola bina guba, dola bina Happy Bundan Day. Bagaimana na ko'y bunda ibiti ngay burabura. Kalungat at tiko, kalungat tapat takit na lenda yung bakin raw. Pinapagalebu. God bless bunda. Pinapagalebu. Dola binabarakasi. No ba sewa. Pedeli nang ginatamangungor. Pinapagalebu. Dola binarigi. Pedeli nang gina. No ba sewa na code. Dola bina.
Ai pesai mudu ng bitu, keretu ko mai mambaundua na ibota-bota bi retu na ilawalongo. Amen balay tamabua. Rewang gangori. Amen balay tamabua raratambu. Kitione ndula kimbatiki ke simeli na kalebu. Ratu sikeli nangangavoka ke Jerry Vesa. Ratu vengarabiti ko na sano maduata. Na bulang ko pinakawaleb matanggalia pinaka. Pinakawalebu api sai mudu ng bitu. Le sutali tiko mengo lom sitabang abo binabinaga tiko yani be na italatala Lal Muhammad daw binakan na maramango na kandang go kwento buka binabinaga taki na italatala tiko mai na italatala Lal Muhammad lom si tabanga binaga boleh mai bunisei sireli tiko isuba bula binaga na kangu ile ambali tunggo na buka singeli wenda sando ni tiko na kenanga una bula tiko na tiri karua kai tiko mai bula kangu na tuna salad sa tunggo may buka singalebu patake na manray varasa cucumber o tinamada wango na dua tele na mada maingo ko talangan na kakananjina tapi nandalo na China sebunji sa sireli tiko isubo binakabolebu es Marvin Smelly o bula binakasakiu sa takirua bula binaka kemoni nimbula benak baka singalebu I katabu wili nakakana ni Fiji Day kan di na taudoko na wekangu ni kalungata wais tutolu apetaya selamu bula benaka happy Fiji Day na singa ni kuwa ratumbo kere talitunga mai na ilaw na bubale na itakirua mwani watu batuanga laka saratugango na baka singalebu I katabu isa sabi na baka lebu ni kalungata ano mo ni kalungatan da sama imamaw kada kine na singalebu ni kuwa. Wato kay papi mama na miniti may tinikaruan na ngaw na may witi. Sa abotang guay 5 na miniti may 5 na kaloko Santa Rosa na radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata mai. Sere may bakatangin ko isa sombo elelay nagken ng bula ang nanong malkina natawasi niyang baki pavarombar nando moni sere erarika eralandi bonini forro vali di rongo kina nanditang na Era la de Bonini forro vali di ron
romba. Na ngone ke baka mbau vida tok ngana miniti mendana numir kina na lubenda na makumunda sana talabo beira vida ngana bosani tatau merwaka uko tangi kina enda besinga da borong manda ve kovula una isima te wai e kalau ngata na ngone e solibua e 5 wala ngana miniti mai ve nau ke ngei kalau ngata na ngone kenda tonga kilai kwa nganda to dhunru ko embogi bango to kilai na time me mo de kina se warai Ndona raw na pasende na mbula ni ngone mena mbaki 5 kina tina ka walu sanga bula pasende no na kilay ko yung gas ni buli chini ka walu la pasende no na kilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno ke denga iba e rua nga na pasende na nonda ru kilay ko na itumutum ke o ve kila na mbula ni ngone ngai ko ribuli girmo ko gas ni buli ngai kende to ngai girmo gas ni buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutak ora yo tu sela tiro imbutak sa tini karuana kaloko na itukutuku na nonda banua. E bangambau tini na rawan in 2 serua na dangilamba na lambativiti na kenabula inda sana dambeta na bulo Novemba na mbakingo. Tasando ni atikuani na kenabula ka rasa di kebrao na kenandau ni na 2 serua na dangilamba na taraikenda na mbakingo kina mbaki katumai. E bangambau tini ina lako viti ke na nonda be anu na rakita wata ke na dangilamba na Kauti kenda tikoeni na muani mbakingo kina mbaki katumai ka mai na bolo ni tamba ni raki mai nandi ni narawa ni 2 toka na dangilamba se manirua laki ada basara tikoeni na tolu kina 5 na kena ibagatangin dengan na category 5 bagarita kita lengamai ni na rawa ni tarai na wekanda so na nonda bia tuanu na dangilamba sini sema tata mai ibe na bonua na muria mai ke na bonua tatarakina bagadasara na dangilamba ruango bagambauti ni rawa ni sanganga rau ni rawa ni sakilati kona kena bulan da kilana kenan raki da sarongo da taletikungango na non rabagan nindi kena dau na tamba bagan raki membaleta na non da bonua abalata tikonan raki ngo na kaya bagatokai na El Nino Southern Oscillation ka na dau abalata na non dan raki na be ngauna bagango na be bulan di dangilamba na El Nino en 2 tiko na kena ibugarau abalata nan raki buraburan doni tiko nan raki ni singani sudu kay natawase ni ambaki. Era lewe panan rau na lewe ni mataivalu era sa tikongo may lambasa na marautaki ni singa ni tungalala kay witi endainday. Ibaga idoriti ko na kena songo may nabualiku. Era sibian ni panan rau na lewe ni mataivalu kena mataivalu yawai era na tiko merabe boga marutaki na Subrail Park mai lambasa era sa tiko kina indai kaya na ulu ni beli utaki na matambosa ni koro lambasa o Samuel Lingairi ni era do tiko eningo na wekanda na bitambana boga matanitu o era na songo tu bakata kira era la matataki kedetiko na songo ya boga idoriti kongo mai lambasa era tiko kina na lewe ni mataivalu ya wai ke era na betambana ni benga rabitale so na matanitu kaulinga iri ni daumaga koto na raki kar saya do ni na isema ni benga rabi boga matanitu merlaki marautaka rao katiko kina so na minister ni matanitu bulang indoka itiko yani songo indai mai na buliku na turanga na tui maduata na non da presidendi ratu William Katonivere
ka nanumini na marauta ki wakalebu sarati kongo na ngau na binaka ni nonda songo bata mai na mai sole baki na marauta ka bata na nonda ilaolako wakamata ni tu ni sa andoni atalengo endua na kena mbaki ta baka na numana be kasa oti ta baka na mata ki na be ngau na sa tukiliu me tumbukina na sautu na nonda banoa wata kei na nonda tungalala na be tamba mbaki kiliu kina itukutuku ningito rato leweli mana ngone buli na super grammar mai beuto rato angito woli under 16 sota ni din sabaga dorioti rato sabaga durumingo kina vengarabi ni swaya shipping nrua nonda banua doana do robo mai matapatu do da sarongo dan sabaga durumi talengakina era leweti ni taudoko era sabaga durumingo era nanon tangon ni buli era sabaga durumi aningo mera la isusu ena buturara ningito na rakabi ena bingarabi ni Fijian rua nanumitiko ni na toso binakasar na non rangito kaya na dawi baga tabulid ni timin rakabi ni super grama o peli osbon ni rasa kalunga tasar nangone rasa duru eningo kinan rua mera la kitumberi kina betoreba kena ibaga tangin dengan deni non rangito ka baga rita kangori na be kain basi kena mbakingo non rasa sanga nangone mera baga rita kira baga binaka nangito sasanga ni kawalenga mendawele tukina nangito nangito sa andua tu natakataka ni kuwa era sarawata tiko kina non rambula ibunga ya ke baka rawata na ibaga tangin dengan de binaka nangito ya sana daw makasar na bebo rautak e baga dori na bukunra aberto na ngone may super grama wilitiko kina na huka ni under 16 ni super grama o William Mendaurua ke na tight head prop o Tane Susau na lock Jason Ilimotama halfback Joshua Tawake wata ke Saula Koroi o kwe kangito ni tutu ni fly half stand off wata ke na fullback endo na ibola ka bola imembaleta na tauyabu ni timini nrua dana tikungo na rise of the nrua asa bola itiko mai kasa tabodi na ibola ngo me mbaleta na be kae erdo na tauyabu ke na basikadake ni timini nrua na nonda iwase ni burubura kai wana kenga ni atikabu nandua na tatandra na ngaunango sa rombo tibiti tu ke na nonda asa ni burubura na kena itukutuku na tabodi nambongi ni kua na ibolango the rise of the nrua etiko na ibola so na itamba binakasara ke na so na italanoa na itukutuku baleta na tauyabu ni timingo ni nrua kasaba saki ditiko na biasa iburubura na ngaunango tabodi na kena ibola mai na the modern city kaya kina na iliu ni Fijian rua Mark Evans ni sandua na ikala o bagai tamera bagai dorongo na nonda bonu ebiti me tawiabu endua na timi me bakata kanan rua kara saumi taudoko kina bagai lesi ke gira nanda ungito bagai reita kitiko na ibolango na ngau nan renre raduruma mai na dorobo ke gira nanda ubili utaki na vingarabi Fijian rua kasadi ditiko indai kina biasa iburubura bagarita kitiko maingo na kaukaua kina borabora ni langilamba ka liwati kongo na loma ni tomba mai Florida kina bibonua bolekata mai merke sa tiko sarango na category 4 ka nanumini ina yadho basaratiko na duan rau wasanga bulu na nota duan aua na kaukaua ni dangi lambongo lamba tiko mai Florida kene bebu no bole kata na loma ni tomba ni senga inanda kumandanga en duan dangi lamba
Hurricane Helene. E sembera ni boga dori taudo kona boga toko sa lamba talengo o Milton. Kara sa unga tiga kinango na wekanda e rauta ni 2,5 milioni na leo ni bonua. Era sa boga roti tikongo mera boga ruru se ranro tani mai na sala e muria mai na dangi lambango. Baleta ni rasembini tiko mandango na idada na rusa ni boga dada ni Hurricane Helene sambasi katalengo na Hurricane Milton na rawan ni boga tumbulenga ke baka rasabe ibu kaya ke maliolala na beitiki ni kaba na kau kamea na ilo ke na beitiki ni kau kai rusa ni dangilamba ka liwa tau mandai kia e na ruan na madlawa saoti kina itu ni raki e warai taki mai me do bana bongi lebu ndai na nonda banua mai viti na ukuna lolo tau banga una nauda e na bua suba na usori tai lebu e na bua liku kei tai lebu se rua na mosi na itasiri na sanora na deba ke mbua na tokalau ke maduata ke na sano da kaunrobe na anu e koto wale kata mai dikombia inangele lebu itabe uni laudala ke ia Vata o ka kina na sano lau ke na sano lo mai viti e nan raki binaka dau maka nan raki mamada i eni sala kia kami mai sana uku na loloa ka tau banga una nauda na atu lau wata ke na atu lo mai viti we bono tale soen raki mamada kan doni e tikonga na kena ngauna ni sala ki lutu ne kabi men reo malolo sana ga yuku na loloa ka tau na kena uda kuru na banua se ua ka bora na wasa bula saratoka na toka lau ke ina toka lau deba se ua bora na wasa no ai mero ngatro to amata ko aero tekni ausne nele fayaxia pero tuma andra ke batanga ni sota kaya na noa na dono maki kemo ni talenga ni kua ngore na itukutuku ni raki na itukutuku mena bia sai burubura nangito batake na itukutuku na nonda banoa na nonda Vata ke City Veni Raturala Singai osata e mai toa undurita e waso solo meula i bondo atoli li unda munre ni tangi e ba me posara tu una tua beisa min raisa donu mai eta hoa urai e lumi sanindela ni wainga maare otomaya e na toba e ba aloloma Aututu inangele isale longu saru iwele auwele pali anandu iroani rosito toa Autoli lika itane meula idenu inu balagu oba atula wenongu balele utuina sabu sable Aungoro aunruani sengen butu atuba andua meitala noa lesiwina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Andua meitala noa lesiwina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Suai ololo
Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtual giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanumota na dio mali ma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erau talang ani ritulik dilibata kaya na kaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono ngu life insurance policy? Nakakira na ito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So ang kaliwara ka tala tundawara. Kuwertongko. O sala ko bengo pamilaksa. Iyo. O yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu van dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang pakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu siya bagai kabi, baro tagi tu bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to ito ni kena bagai singlebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo waraw taki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwag na bimama niyo na nakabini buong lulubay Kemandoy, California, bimama ninduwa na singilewo ni Lotulewo, way Kemandoy Viti, and a radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti, Keda, Vata mai. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla.
Ani mamizaka na visinga na te reisi, so aindia, so aiviti, so aindia, so aiviti, duru rabia na vale tai me. Rondo langi kei na uto solo, anda boga vina vina katiu kene vi sakiu sa takirua, sabi sureti tiko mai vekenda. Ko e voleka ka kila i sakiu sa lako anikina. Kei boga singalebu sa tiko mai kiana i katabu. Kei na kena kakanandina. Sakiu sa takirua vina ka boga lebu, sa lako tiko aningori, merlai bangara boga singalebu. Naka boga lebu. Wais tutolu o petaia selamu bula binaka happy Fiji Day. O selamu, o petaia selamu bula binaka wais. Baka nuni binaka tiko eni na Bandab's Place. Sa kiu sa takirua. Arto samba di kere toko maingo. Sa ibe manda na ikatabu. Sa buka binaka tiko mai moani batu mai batuanga. Daga tiko ngango samba di maingo na itukutuku. Samba di sureba ki maingo na ikatabu. E tiko mai batuanga. Mai moani batu e batuanga be ke muni na tiko mai suba ke na be bono bola ka teni tosa ni ka sanga ni boli sanga talanga ni saume no mai walu happy Fiji Day gonga mai batu koula ni bula binaka dola binana bono mbila dola binana botu yawa no mai walu happy Fiji Day tiko yani ngoi batu koula salome wanga happy Fiji Day temo seni kaudava buni balu ni bula binaka ni bula binaka ke muni binaka bole una bengarabi binaka bole una sema mai ndua na bekanda gona ndau buka tangisi di kile ile ndua beka ibiti sati ko mai Australia ngasani buli buka dengu sakaraya buki happy Fiji Day buka no ine binaka tiko mai be ke muni talenga ngande bolingo enandi o masta sakiusa na le sutale Sydney na singa buka rombuka ngau na ibiti o yani mataka na singa lo tu lebutiko bono ine binaka ngande raki binaka tiko lebutiko na isoli oni na sota kaya ndai ke na singa ni mataka ni bernio ni le sotale langin donu na ilago le suyosi irena tema and happy Fiji Day abi ke munike na leo ibiti me ranga ibina numiti ko ngana bu balena na ulu karoa mai kalambu na itasiri era sota bata tiko na non reunion mai tadirua na Fiji Day go kalunga tiko na reunion binaka boga leo busara na litiana na beli utaki binaka salaniata di kawa happy Fiji Day turanga na ita ni bula binaka na marama na ita binaka boga leo munda bengarabi na singa ni kuwa go tiko oi mai suba gori ia kerenga memba una ni mitiko na marama na turanga nasi indoi ni banua era bengarabi tiko kina binaka boga leo iyo ndabi na mitiko beira radaka sona bengarabi na sinran daba ko ikina ena toso tiko nga na be bole nimbula binaka na bekanda onina bikai kota ni ba unita mate wata ke kemoni talenga na daw ni bengarabi binaka boga leo sara irena tema bula binaka tau bula binaka bole besar na bengarabi binaka bole na be semati mai seru batu tukai happy Fiji Day mai viti binaka bole Bob Ndrua happy Fiji Day radio Bula Duavata iyo be kemuni talenga o Ricardo Paul happy Fiji Day kai ngai kreala na sera bertumbu tai kina na turanga kina marama arto na turanga nimbure tavuya mai rewa na buku ni kumuni solin ni kuwa webo taitu yani o Paul na city kami da ni suka mai lotoka se to tiko ngana no mundo sota na Singapore ruai mai St. Thomas na bole Ricardo Paul gai bangande takamanda mai na tikina ni sa sibito ngona tini karua rosanga bulu ka ba mama na miniti na radio Bula Duavata San Francisco ngona no Duavata
ndo na kaure de chingona ba wele go sa ba wele ta kendo setani na da mungo ai do sa ngaluchi ada mungo telepon mai be telepon di ngan telepon ko ndon di ba singani setan sa solibekan asengan na kango sa asengan ng bula yali nga na telepon wow sa yali ng bula ya kaya yali o chisu sindo na ka me ko ako niya yali nito telepon me na ba elebu na ka chigolom telepon lago chigo na phone lago chigo na Facebook lago chigo lebu na ka ngai rango chigo na linga mo dawiri chigo bango dawiri lebu ni dawiri na linga mo bango na numa ko talanga na dawiri chigo yang na telefoni ke paka nga taki wono ndonu me bakana kena ina ki kesenga en dua na tamani dawiri woga itamera na mundre be roto na polis piar amata ila mai no soba be boga maruta kini biri kawa Mundre mai rangi toka lauena kena seraka tua beiseni kua ukaina lumaralu beikera usira samai biu wakadua beiau Saboena medicina que venga tu bernaiolo Tobei koena tangane waraila lona Toro me bakana kai dia bolidir enamboto Alube munrauna kena mata bina kadino tau maya udangai umbia matona sagai dua dile antia kararaani sarainai baru due sembau bolirawa Sengan dina ni karo rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarap talanga ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu
nongu vanua. Rua vena vima manione na kabini bugu lulu vei kemundo e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu vei kemundo e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Duavata Fijian Radio Station. Tau timbitaka na vei ngauna, vei asawa me adoba ni udimba.
Pinakapagalebu na sematiko may na singalebu yung dahil Gona Radio, Bula Duavata, San Francisco, Kauti, Keda, Vata may non da Vata, and ang lebatiko na kenabing rabi na singalebu ni kuwa. Tau makatunan raki may viti rakaya. Di na nga ni rungrunguan na so nangauna, yan daw magatiko ng raki, daw magatalangan na songo, and daw ibagay doratiko. Oso tunggo lambasa na Subrail Park, and nabi ibagay marautaki kina solibuki-buki, na matay walu, kina matay walu yaway. En vengarabi ni mata ni tu membaleta na singa inday. Ia ene bei bunu tale so rabuel do songo tiko kina na wekanda. Soata kesa do labina Happy Fiji Day wanu ni vina tuati I Newtown ni Suva me baule no me okorana timeni ruruku basanga ringito no me malolo en singa ni kua. Gaya koramuni me na unde lebu le no minome na unde lebu na ilolo ma lebu me kese lolo ma bambimbi tumuni ati bina lebu soata kesa na binomi bina lebu bula bina kama ibonua kandi na Happy Fiji Day barabi Enrico Happy Fiji Day tau ora tukutuku go kalau ngata tiko na vingarabi tabi mai kerio ke mai bula binaga tiko ini sanango anu itakini to so binaga talenganan rakini songo mai keri toka ingali wise Happy Fiji Day turanga weka kalau ngata tiko na vingarabi gonga ena paratai sibuni mai sabu binaga bagalebu na sema tiko mai na singalebu indai ni bula binaga mai nawi ni bula binaga talengani anu tabi uni pasipa nene lebu merangai mbau nanu mitalenga o ira keze na wekanda reado tiko mai ena nonda rawata na nonda green card o ira sa rawata toko nonda green card sara tega buiado sara tiko nganingo oso mai na wangabuka ena beisinga rabuka mai anda sa marau sara bagalebu binaga bagalebu na itukutuku ngo pasipa nene lebu weitala nota kitungo na green card ena beisangata ni pono estuba bata ke lautoka ena nota bei korosala kiado kina na kena itukutuku ia tandau makana kena itukutuku oso eni na wangabuka ena beisinga ki mereke weira sarwatan ra green card kalungata na ilaolako mbula bina baks kuruale mbula bina kamatangali toa tamani bogada wiri bina bogalebu tamani bogada wiri na taliboni wiri ka wiri sombu dua tani tungana RBD Radio Bula Duavata semisi kaitani Happy Fiji Independence Day turanga matagali bai kemoni talenga bang bimbi ronga matatan dinamai Darwin Top End Australia Radio Bula Duavata gona itukutuka sulia tiko mai na wekandongo mai na buoliku ke Australia binaga bagalebu sarana sema tiko mai Australia binaga bagalebu Baks kuruale semi kaitani binaga bagalebu Stino tokona ranga ya mai ni tukutuku Stino tokona bula binaka mai Auckland City New Zealand Happy Fiji Day ninda tiko ena Radio Bula Duavata enda sa tiko sarangae bura binaga bagalebu mereti Andi Lubada Happy Fiji Day seki binaga bagalebu njina binaga bagalebu mereti binaga bagalebu njina Makario Rokosuka Happy Fiji Day gongai be sari lami iyo sandina nuita kini tau makatuna buka dirlolo makina marabu ni tombalebu osuwa kaliwa batoka na kena dau ena singalebu endai baks kuruale binaga buka lebu tau lolo maeni ena buoliku ke Australia tiko vinaka na Radio Bula Duavata gona nonda Vata ena Radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai Saya yang balap, kay tereng tuang
sina koula ni vanua e rakamutu na kenga veiulu ni vanua isanga ya vato vaka vale tolo ni kaubuda unisea e de renga i toto kavaka ini tu na sere keren rau mene mene tau tu tu na sena kai se ba tu nai se au andre ba lo boli le un pau ke nai tau ke salu salu oi mai na koro mene era kamu tu na ke na ve ulo ni vanua uni se ai embalabu kai vere dua dua na su dua na gana sidi na tombe amu ni takula na tombe va toka mai na koula ni vanua era kamu tu na ke na ve ulo ni vanua uni se ai embalabu kai vere dua dua na su dua na gana sidi na tombe amu ni takula na tombe va toka mai na koula ni vanua era kamu tu na ke na ve ulo ni vanua uni se ai embalabu kai vere dua dua na su dua na gana sidi na tombe amu ni takula Le volia back in donongu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara balilai in time saranga mai so dan kali wara katara tunda wara ko tunggo o sala ko dengo pambilasa Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina vasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na vasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinagasar tunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan gori. Sono ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu siya bagai kabi, e baro tegi tu bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May na menda tu ide ni ti, kena bagai singelebu siya bagai kabi, me bakana bagai sekera, na sui, ika tabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanda to Vata na Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. And the sabo like sarni adawayani na walu sanga bulu na undolu na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Ia e wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke enovea sai pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai.
Erto salesu kina non rato korona the kauni mana ke uluina viri tawake nogu koro. Alo mani tomba ni bula bina kana boga rongo tiko mai kina ni bula bina katalenga na boga rongo tiko mena boliku no itakiri tosa bina tiko na songo mai lambasa. Bula bina ka makario roko suka. Happy Fiji Day go ngai be sari alami. Bula bina ka dola bina rigi Happy Fiji Day Freddy na Rambe. Dola bina ini yang bakewa. Iya tarna dola dola bina ni bula bina na kanta ni bito sa kitiko ena no tabi ngau ni sala ni takirin daw magatiko nan raki mereti andi lubada Happy Fiji Day seki panu indi bina vale bunjina ke estino tokona my Auckland City New Zealand di Aotearoa Happy Fiji Day da rongodo tiko na itukutuku da boga bina ni rasema tiko mai na kanda ena be bonua ena be sai burabura marauta kita litiko nga na singa kei witi ni kua na Fiji Day ndina ni bunga era nanga isongo na singa ni mataka kei na singa bunga rawa na mua ni madawa kena lotu na singa tambu ni alabenaka kani sale lotu ni ngai na numane katini ngai na numin pasta Lal Muhammad dau wato nakatiko na nondai katini sabo tungu 5 na miniti mendua na ngau na mai witi sabo tala tungu 5 na miniti me ono na ngau na Santa Rosa go San Francisco ni Kauti Keda Batamai Isaling berada memang bosotin kemu tubuh merungati salam nada kena singa kinambong sai karasili sarodi kalau seruan mogi ni korai mai sama dan di bam tamu nilai balasina raba merah Walaian rasinga Dermai amatimu etaliba Nisalai moderasi dini Allah mayani baikkan munani Ani koreke se alamini Ondai sama luni Sibiringi tinatoluni Isale imbarada da borong mantena ngau be kobula unaisi matewer tu akabatan bani buaka ngai buka Dona kisi ke to alingarava. E to la dorvor to kambatan dona baini buaka to ba matiana buaka. Kadi to kaya no to keni buaka. Kem do kilangor no buaka. Chico lo iku sen ke bonongo. Kem do kilani dalla canto da kaba chico lo sen lawa. Saka de bena kisi. So me bena kisi o sin kilan o asen tu be ona list no to kisi. Kango kaberto boys mai. Do kilani dalla. Si anke to sin dalla. Ke la ko lo me andur na matay maramani lawa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to kuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandur ro matay ba madala ta kana da mando ba matay ki na buak e una lo bentui nongo tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai ko ya o ko ya sin kai bonongo ko ba wa chinga miki la ko na kena karua Pamadalata kana da bos pamate ke na buak. Ka ko nungu ratu e ngone be no na ratu ko e bos utia. E ona kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sa sikana leni wa bos babinaka ko ni do bosombo.
Ka koe ono kunana na nganen rau nono ratu. Oya ubasutura ngai korongo. Kena balambale ana kake de utara e warindu era ni bosakina. Na lawa e dhithi ngano na dhithi. Law is law. Ni otaraba ka taon dono indone yaya se ni nomu. Rachachi tu kinongona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Te tona kina be kenda to ya na singo ya na ito yang kai tau be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babu lider to ke o tu ranga mo baka tu ranga. Tu ranga ore ni tuku ni koya, ore ni toka. Tu ranga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na babu bulia ya na nona dono ngone me baka bulithi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nona dono tu ke o ko me lawai ko bate koya. O ko ni dhuri na mata ni korivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri lo mani koro align taka na nona dono kina lawa ni koro. Ni dhuru ki bali lotu align taka nona dono kina lawa ni lotu. Tokangan nan dono wata kena lawa. Yo liu ni abusa se o makumbuna barua. Ena kati kona lawa ke baka o da kababaga ve Italia ndo ana kaina lo mani koro. Dina nga ni o liu ni tui. Pina ka le besar ko bula una isi mate wai ana tambadaga ni visa. Sandu ana kaloko. Era bagarita kana kenandau ni rawa ni dua se rua na Dangilamba en taraikenda en abia tuanu e viti en lo maningau na inta sandonu e ningo ni Savambe na Bula Dangilamba. Bagarita ki mai ni runa undolu rosanga bulu kabaki na runa undolu rosanga bulu kalima sa ilo birawa tikongo na Dangilamba en ngole mai ena non da banua. Kaya mai na bol ni bola ni raki mai nandi ni na rawa ni abda basartiko na tolu kina 5 na category ena kena iwarau ni kau ni Dangilamba mena tarai kenda. Era kaya talenga ni kau kena rebu ni Dangilamba ngo era ni tarararam basarangan na bia tuanu mai viti. Senga ni baletanga in dua na banua se rua. Rabagarita ka mai na kenandau ni Bula Dangilamba ngo nanga itega buti ko na imata ini singa ni bulo November ye saro ni lamba na dangi ni sembero ya. Kananga eleki dapat ko ni katulu sanga bulu ni Epireli rua na undolu rua sanga bulu kalima rawa talenga ni lamba ni saoti na tiki ni singa ya. Bagarita kana tuku ni rakingo ni na bea tuanu na Pasifika ki na bea bono bolekata rasa bagaridotiko rabakilatiko na yababala ni kai botokai na El Nino Southern Conciliation ka nanumin ni kwengo na kai yabalata bagalebu nan raki di sember na singa ni sudu ke na tawase ni ambaki. Era lewe vanan rau na lewe ni mataiwalu ke na mataiwalu e wai era tiko saranga e nanga unango mai lambasa e na marauta ki ni tungalala ne viti e na embakingo. Na kenrei wili ngo era la isoli buki era bakatangi lagi marauta ki talenga mai lambasa na singa ke viti ni kua. Me bakana tuwa ni matani tu ka boga edoriti kona kena songo na Subrail Park mai Lambasa. Ai ka na iliu ni matambose ni Koro Lambasa Samuel Alingairi ni ratiko mai kea bungasara na be tambana boga matani tu ka rabe buketa kana marauta kini singa ni tungalala ni kua na nonda banua eviti. Sa warita ki mai ni nalaki boga dori na songo ni marau kara yado talenga ni kina ibunga na bulangi so era sureti so era yado nga ni merla ki marau tagabata ke ira na lewe ni mataiwalu ke ina mata ni tu
na ibukana numini nonda tungalala ena singa ni kua. Abulangin to kaikina mai na buoliku na turanga na tui maduata na presidenti ni nonda bonua o ratu William e Katoni Vere. Na nonda songo mai kia sa rawa ni da tiko kina baka mata tamata da rimaliwai baka bewe kani na lewe ni bubale. Menda baka na numakina na nonda ilagola ko kwenda sa baka nanda kuya ke kuya sa tu e matanda. Ngauna binakatalenga ni nonda railesu ki na nonda ilagola ko na bi ngauna sa oti ka baka namataya ni kiliu. Kinangito erto lewe lima tali na dhaurabu ungito na rakabi under 16 my super grammar erto sabaga durumi talenga merto utumberi na lomanindua na embaki na buli ningito rakabi we erto nandrua academy erto lewe lima na ngone mai na super grammar go nganga na timi erto angito bulikina na embaki tini kaono la kusombu na timi ni rakabi na sota ni deans ka rato sasay ni takatalinga nan rato binden din na tiyang bakindua kay Nandrua Development Academy. Bukarita ka na daw buka tabulidi ni timingo ni under 16 may super grandma Peli Osborne sa maraw takasar na isoli-soli rato sa tiko kinanggo na dorobo lima na buku ni non rato ngumatua kay nasasanga nagito rakabi na bakingo. Katalangan ni oyan nanon rato sasanga pa ngumatua sa rato taurakin na nakena isaw. Oira na ngon nebuli matanga rabang durumingo academy Nandrua Academy era sana saumi saratalangay nanon ranggito mebakanga na timilebu nindrua. Erto sabang durumian ni kinanggo na huka William Mendaurua tight head prop o Tani Susaw lock forward Jason Ilimotama, halfback Joshua Tawaki, what can a standoff, fullback Saula Koroi, ka ratu sa tiko na ngaunango, na ituba-tuba ni Bugarauta kinindrua. Ninda tiko nandrua, endo na kenaibola sa tabuolingo, me boli takiraramba na non tabanua, kaya dana, the rise of the Ndrua. Na dhanra lake mai ni timingo nindrua kwa sababu kadaka itikongo na Pasifika. Tukunikina na itukutuku membaleta na tatandra me duana timi basika ningo eviti me rawa ningito na ibakatangin dengende rangito kina mai bonuatani. Ka bugarita kimai ni na ibola ka bola itikongo the rise of the Ndrua tabodi na the modern city ka laki taboda na iliuliu ni Ndrua Mark Evans ka kaya ni tiko kina iso na italanoa kina yalo binakasar me rawa ninda kila kina boga binaka na timi ni Ndrua boga bimbi ng bolem-bole koto takaya na nonda sasanga ba ngumatua na daurabo nanggito wata keira na daw bengarabi daw ibo katabuli di keira to na beliutaki na timi ni Ndrua. Dabe sa ibura-bura ni sagay lamba o tinga na Hurricane Helene may merke sa lamba talemaingo na Hurricane Milton na lomanitomba may Florida. Kaya nabibon mo bolekata sa mga rita kitiko maingo ni ado basarati ko na Category 4 na kaukawa ni Dangi ado bataliti ko nga nanduan raw tulus nga bulu kinanduan raw basa nga bulu na kilometer nanduan na awa na kaukawa ni Dangi lambati ko na ngaunango ka rasaba rita ka may sa rereba kisar baleta ni sember ni talanronro na bakadoko baleti Hurricane Helene sambasi katalemay nanduan na Dangi lambay na panua batanga rabu-rabukin na kenay matay na madawarua sa oti ririko taki bugalebu ni bunga na tiki-tiki ni kau na kau kamea na ilo-ilo ken rusa-rusa ni vale rasetu sarawalay na ngaunango ni sember ni bagayadori na bagadoko kana rawan ni bagabuna na lenga na mabawa na mati kaya baka radadangin-anginani
na dangi lamba sa liwa tikongo mai mereke. Kaina kini sa yawala na matanitu o North Korea, Vata kina no na mataiwa lume le yanra vina yala ni bonua, ka rauwe yala kina, ke iranga na wekanda ratoka eni na deba, South Korea. Rita ke mai ni se te kabusara na January, sa yadu tiko na sasangango mai Pyongyang na koroturanga ke North Korea, kamera sayan ran na sotia na nonra tiko na yala ni bonua ka tawa seirau na bonua wewe kaningo o Korea dua ngai tiko na wasa na boli kuna kene wasa kina deba ia borita kene via ririkota kina ibuki samba di bagaya dorango baleta ni va kau ataki sabanga ngalo takikina na bagaya ngataki ni yarangi Vata ke na yan rabaki beira na lewe ni matai walu kena irai tikongo ne duana ka sa tiko loma samba din duana inaki sa tikongo bambimbi ni sabanga ngalo taka na non rauwe kanyo Rusia Vata ke North Korea ke na sasanga me ya bala titikonga nambula na rani bura me baleta na bonua sabanga na mata tiko kinango Dan raki e wakarita ki mai ni ato wana mbongi lewe ndai na nonda wanua. Na dau makatoka nan raki mamada. Da ukuna lo atau banga una nauda. Na deba kei biti lebu na bua, suba na usori, na itasiri, tai lebu. Edo tiko ea ni ki serua na mosi. Na sana na itasiri, na sana ora. Na deba kei mbua, na toka lau kei maduata, kei na sana o takaunrobe, kei na bea anu bole kata mai di kombia. Kauta somu mai ki nangele lebu. Ki laudala ke inga mea o ka kina o tabi uni wata ki a Vata na sana o lau kina sana o lomai biti. E boa rita ki mai. Ine na sanga ni bei sau boa lebu na kenan raki. Bora na wasa bula saratiko na toka lau ke na toka lau deba. Na dei koto na ituwa ganin raki andai mea doa na singa ni mataka. Gori na itukutuku nin raki. Na itukutuku e na nonda banua na vea sai burubura ke na itukutuku ningito. Na nonda Vata ke City Veni Raturala.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Vesure tiraramba, ve kenda na leo ni bonoara matabi o kani na vale me da tiko e na muani madongo ni ndalaki Duavata me marauta kikina na nonda singa ni tungalala na Fiji Day na mbakingoru na undoluru sanga vulkava erto dide bagatiko na songo na ono Foundation USA na singa buka rombuka na singa buka rawai katini kandua na katini karua ni singa ni Okotova in the Sonoma County Fairgrounds, Santa Rosa, California. Se boto kai vida na buka tunoloa na stol abitu na $1 ni sakilatiko o irango isa ni bulita ikina na kakana ke bakao ni binakata mo ni bulita ki kakana ye ngandribu mo ningai be tartararaweni ke irato na tambana nimbula na Department of Health Services Sonoma County en na talibo ni rongoda vitu saiba vitu 515 se be tartareni ke ia penisa na itini en vitu nduava vitu saiba rua saiba vava se en email fijidayusa@yahoo.com en kena tukutuku matailalai era tona tiko talenga kina en songo de muani madongo na vitambana ni vengarabi ni labo musuki na Fijian National Provident Fund na Digicel na matambosi ni mgele maruroi ni Taukei na Taukei Land Trust Board, Unit Trust of Fiji, Sole, Fintech, Fiji Trade Commission, na Fijian Holdings Unit Trust, watake na Ministry Ningele, Ministry of Lands. Nigai vitu ni tagaini. Do talena vesureti tikongo na Fiji Runway Resort Gala na bogadori na singa bogarawai Okotova na ikarua sanga vulkalima ni singa mai na lima kinatini kandua na mbongi na Caneros Resort and Spa basa iba bawalu Sonoma Highway Napa na idurudurun donan rau basanga vulkalima dua o kakina na ibagaya kabi tolu na itamba bagaya kabi ngo na bagaya dori tiko maika batake na ngunu dua na aua na solibukibuki ke na bagareita ki Sulu Fashion Show batake na nomoni Sulu nintorkareani na isulu ngao nikila ni venganiti ke na songo ebe itoko ni tiko kina na Tourism Fiji batake na radio Bula Duavata ndua tale na vesureti tikongo na katalau masu ni ANCF Cell Group 2 na ikawalu ni singa ni Bula Okotova ka vogadori na ndua tolu ndua lima Pacific Avenue Santa Rosa California diwa lima va saiva va mai na ono kinawalu ni kilatiko na kenainaki nile sarabatale manda na wanga ni bogataso soko ne noa batakir na ebu sa manu ai kuri ni rongo mena bali ni songo so tale na ituba sa hanga rabitiko na muani madaongo ya nangito batake na randau tukuna na beimbusi na ngito beitare sanga ni beitabulaki na rakabi ka ani na tiko ya nikina na buka dori batakaya talenga na volleyball ni nlaingito ni maruta kana singa ya aya ni katini kandua ni singa batake na kene katini karua ni Okotova na buka dori na Sonoma County Fairgrounds Santa Rosa buka dori talitiko nga na register ni nomoni duru kina touch rugby mix registration ya $500 na idobi tolu na $1 na bono meado kina na songo na Sonoma County Fairgrounds Santa Rosa na katini kandua na katini karua ni Okotova beba marutaki na Czechia Island Breeze na $5 Kachi Dance Group watake na DJ
na tuirarani songo Watson and more. Ele utale na vengarabe tiko ekia. Na Ambassador Night na katini ni Oktoba. Na President Awards Night na katini karua ni Oktoba ruanandolu rua sangavulu kaba. Na kene tuku matailalai ni gaibe tartarea ni kina Fiji Day USA at yahoo.com. Korna irongo may nabali ni songo. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. JJ's Food Shack. E tigo ke dikina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. E tigo talanga na tu specials and a lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E sengan dina ni karaurawa na daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u drendre na te tu beto seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rao sara,
Wetartarangaiani na taliboni diwa 21-3-1-6 Merto wakarotaka katalada mai na nongni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21-3-1-6 Ertong garapatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonda to stoa kina nomu mati ni katumba. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Pinakabukalya ko na sa matikumayan na singalebu yung dayday. May nabi mamanindua kinarua. Rato sana to manatiko na bingarabin ilaw-law man New Methodist. Ronu zabuta mandangay bidanaya danim beran indabe to taunaki ke. Penisua ni raunga dolabina penisua ni raunga. Alabeti mbalay suba. Happy Fiji Day. Waga-waga New South Wales Bula Binaka. Me bula na non dabitia. Binakabukalya Bula Beti. Pinakabali William embalay na yada miya usang bulasya ni bulasya bironga may matay lambasa na po hindi ere me kay dua na sere me kay botay be ananaya moreni Isake mbotei tuile buka chonadani William endabelebu apisalomen denidangi ne manilala William embalay na yada sabi botay tikoyani Bula Binaka Bula Binaka may nabualiku. Lodi nice, happy Fiji Day. Gora, noa seniloli. Na iturangan na ibakatawa, ngona turangan ni nukulo ang may ngaw. Noa seniloli, Bula Binaka, tutokalaw kimuni. Rongo Binaka tikuyan ni kimuni na bingarabi kalungatan na mua ni madawa. Binaka buwale mo nadakadaka. Binaka buwale o labi timbali subatali sambali tikongo.
Happy Fiji Day, mai na atu tokalau. Laila da kauni walu, Happy Fiji Day, ini bula wanaka kemani. Lolo matuyani na atu tokalau, winaka wale winaka rabitabi, winaka wale winaka singenda indai, wanu ini winaka tikuani, na daka kena itabi ngarabi. Tama imbuli, kaya tikuani lawe timbali suba mai waga, Happy Fiji Day. Tikuani ya moala, nandi raung bula winaka. Te vitam boseawa Happy Fiji Day, tikuani Toland, rua ono lima saiba, winakabogalebu. Kalau ngata tiko na bengarabi gora sa tatau eke. Winakabogalebu na sema tiko mai, kirau sana tatau eke, ni ratu sana sema tiko yani, na lao andau bengarabi, and a New Methodist, and a singalebu and daintai. Ni kalau ngata, di samo den. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Eu na vano me sanda o tumbo en nantal no eu me quedo tu me basai o ya me quedo. Era essa que tu sabe na reunião sai basai ilate na sunman. Me valile sa baricho. Na matangali toto ni posta. Iya. No na toto ni posta. Ni posta vindo é na dominga ni dunrutu. Aí é normal, é tal no. Okay, ba bibina Yesterday she was sharing with us, or the husband was. He only reached class 3. And most of the things he doesn't know, he cannot write, he cannot read. And the amazing part about it, this humble woman sitting here, Ringetta Elizabeth, had the time for her husband. And just by being there, and as she shared in her dialect, as and when they go to the bank, the need for him to sign, she will help him to sign, at least to sign. And it's amazing because she said, like, from the good upbringing that she had, good life, but she came down and joined her husband. She became the sister, the mother, and just fitting to the life he had. And according to her, he always speak, on a high note. And not only that, if you hear him from afar, or if he's talking about something, you will think that he's angry. That's just the tone of his voice. So if he speaks in that big volume or louder volume, she will signal from the corner to switch down, turn it down, turn it down.
And it's amazing, that relationship that sometimes we cannot describe. And sometimes we complain about our husbands for women, because we're all women. And one small thing, you can ngalu, or leva, or rei tu sara, and they're talking to you, it's like they're not talking to you, it's like you're looking at the wall. Those little things that we do. But I'm amazed and humbled with this beautiful, lady who humbled herself enough to look after her husband and help him in every step of the way. So I was attracted to that. That's why I really wanted her to come on the stage today so she can share her story. Auntie Ringi, sa doon ka na matalo niya lungo nung gorong abis ko na matalo no ni kuwag. So na baya ni kibaka kimrovitan long kibaka ko talo no yan se men doon ka ikubina ka ko melaka engage nga ni rawa baleta na buno ni no na bule ato kina. Nada do tariko na loloma e quando que quembrando masumata nada vai bukia. Iya. Ando lemandangan na meron kan membo ni to lima ni nawili wala tabo ni ko sanda ule siti melevunau. Iya. Ena ni membongi me buladi melevunau ni mbongi to do ara ya una wili wala tabo mo makan andola tu vide na nabuno ni kaselir. Kay da buladi sa kedo to wala ya ba da bana no kuleson. Oi le bunau ti. Balta rin sa rongo daw tito na bunau. Me mbongi me daw wili vide na leson. Libo arota ini na sa. Amen. Vinaka. Na vasota nela vinaka. O talita kana no tu kone kusin vandu ni rita somba no no bolo. Amen. Naka male. Yeah. What an amazing story. Well, now we will switch to Maria's couple who will be sharing with us this morning. My Maria, dabutangan na damo na coronel may kinikilan no divorce daru bisar may banam do. Ngato sarmay watakin na mo business ito kana biki mami tan kairo ni wikir na maramar varong chikni ko dagungo marina tali torni baw au dag tu may nagtaw tunod ang robe au susto ngamin na oro susto katolika olot katolika sa wading roro ng gutub-tubo ni tensyon yung linin matubupalan no yung business eu wala tayo ng ko na market may labas Nimnis na ilachi o nimni dula nimduli radio chiya. Au gibab natin na alonal tampo ni vi matakaleki ay mbere ni yandra au na yandra na bab natin alonal tampo masu. Ni tuzo itundo mas nawa. Matakalilay. Visinga. Tundo mas nawa. Itundo mas kedo ama matubali. Watsina masu pasandu tlawa o basanga. Te wono go basanga on to itu recho itu music box la to aser me ada valima besala ko kataloman ona masuleni to ngona no do basang masuleni to akia do basangkar ona masuleni bo allo me lumuta na ponna gutebe el maket do masuleni tamat merla mai mermai ana mermama kakano basangkara mera ana mermama na kari na miti ala banchi to da ava on to da to poing up ten babakau asun to da pai on to da to poing babakau maleka Asando matakilala mo santo layan no santo mas ano mo toka bit santo la market no dia no market tebo asando la turang sana listo bo chama alonal tam esana duru angat tuan ngu tebe na pek papa ni turia esana handra betu ya usang bantu ni reida na singa ya megito la amor na maramor pa ibi matanggal banti no gula banti sahoti ako do reida na along do sa ayan Ako do boleh na listen to the corona vilutai mentando liutan siya na alon altam to mas lain na ando to sa apa ni bisinga ando bisinga ni do listen no ni tulil matubal medula nunci pasando ay oh sa vida no ko nito tarongo ya sa oti ya sabong ay ruwa sabong ay tul ya ma anra ya sabotu yang kita vida kalau ko masando wa no kakana nalabanti nakakana ni bisinga Yo gibab natin ang alonal tambo na matakalay ni kuha. Bida na ba kina namo dalawa naman ni business na market namo sa bulbul tek chukina. Kaya wa za agto na not property valuation. Okay. Nangon sa kinda ina na lubyan ko an atolo. Gidun den review mo do uchi amay na office muli drop pick nagito micho i no office. Aw sa gi-review ko posto, kaya mo sa leo. O sa nalito ngay file mo na
tu dili tani ocho kay nakita garden. Wal sandu to boleh malah sandu tu ni tulin matuan. Tu na amo sana na amo. Pasal inda bitu pande market mo reta manda boleh tayo tu sa. Ginangono sa lindo dam te market sandu rider boleh tayo yokan ni. Pasal tu ngis turang. Pabla tu mo mengdan man di mo to boleh manda boleh tayo. Ginos ti mo to tang palmules na ni pas ang bitalwan ni. Ako na ito mga namas nila inumento, blessed niyo nung kasende, bubuli lang dagutang tabiok. Mutewo inang gumisinisi. Ini story, mga umibi. Sila na ito na blessed niyo. Asa tambal, mo tambal. Iko baka nga ko nga ma-blessed niyo. Bigyan ko mo tambal inula St. Mary's malimbiwo lubyan ko. Doon na singa sa hante blessed niyo may. Wan gibuli nda juice mi lubyan. Asa niyo, gostar nga sa ni tabiok. Tang tabiok. Nanguna sa $20, ngono ko sa $50 ben. Okay. Asa doon lamay ba na sa tunubi itu ta. Asa na bulan ko tang tabiok ay basta nga niyo simbayngan. Singa yang gibulan dang kunim bin niyo pati nang bayngan. Matenis singa nagwalwal tay sing araw-araw. Asa ndura tong ka adi. Meu bitinyor sabi ilay tura na na market. Mateni ngon mo undan basta ndo restaurant. Bisa merame bulan ko ibo. Na matenis singa me boli ne boli kede na. Oh. No boli asa ni. Estar nga sa tewo ilo do business. Au tewo may na root crops. San andua. Root crops oti au tewo na fish market. Saya doon na fish market, list mo na root crops. Sa tunon ito tao isa nala na kuno ni da pastel batata. Au gibano te ino ni nyo oya Tukoniko. Iya. Pero nyo ya de esa lisang mato nagu business nagu sanite peli ina bonen pastel. Okay. Ya domingo sa chonga na bonen pastel. Kama de niko volta kana tapioca, que ko bole andona tanga tapioca iliu, eros volantola, digo niko volta ka kina, e vida i koramata, man andona tanga tapioca. Iliu ando $5. Doni bin. Ni volte que oti kede na tanga, e vida nela bi koramata kin. Nara ni 50. Que bela na mutumbo e tol singa volantola. Yang go ni lim singa volantola sa e vida na bin tapioca, se limo chuka sa tin. Tin so 7. Okay. E ni volte que dona tanga tapioca lim singa volantola, nada ba na ken tumbo. Ebi de korawata ni ko bulta coach na tang tapioca. Nanguno ko sa $50. Iya. Ko sa nagara tumbe sa nalilis tumbo. Iya, na tumbo eh. Yan yung katakabat ko na doon iti, natapan na numutumbo ng doon na singa. Doniti. Iya. Nono ko, yung ko nakapasela ti ko. Na business ka di ko kaya, ko nakapa na crops on la ko na ika, ang ko chikong ko na pasela. Iyo, kaya ko rede kita ngo, ibibir tong ko, raw-raw, ko tumibi ko ilimo na numilabo, na return. Pati lele na raw material. Seri na falawangan na babakaw raw na nakaba. Oh, okay. Amen. O talitaka na mo nakabata ka ng business. Sa dende, toka? Dende. So kama di kibakain doon na bula? Na mo nakabata ka, kibakain doon na madawa, dapat na numutumbo? Kain doon na bula, dapat na numutumbo? Dapat na ilabi ko ramatikin. Okay. Ranito sa bulan dito sa bulan na to pandubi ng container. Nang kari do wala ng container do chini. Sinapi. Ang guyan do dilo. Okay. $10. Okay. So ni doon na singa vida nila ko rawat kaya kay boli kaya na no mo doon iti ka nakakano. 2+. Oh. Amen. Yeah. Praise the Lord. Well, that is good business. And the food for thought. You know, she left her job just to come and look after a child that goes to kindergarten. And she cannot continue to do that because she was working. She resigned for that purpose, to look after her child. And in that process, she started her business at the market in Lambasa. So when you come next to Lambasa, or if you're around Lambasa, or if you're listening from Lambasa, look for her stall. Best bambakau, best topoy ever. And the curry and the serve that she has. And she will give you her number, so you can even call and order. She'll prepare the order, put it on the side, and then she will sell her stuff. So you can pick your order, pay, but pay first, then order. Nondi now. All right. Now we go to our last lady for today, and she's Mrs. Voni Baka, all the way from Tavioni. My Auntie Titilia, what's the name of mami na tabi na katmo ni what's the name of mami singing ni kwa? Na adak mo Titilia Bunimbaka,
Au tapu umana korona bale wa ile bisip sabu. Pambula nga iko ake be mto ibale na. Au mbula re mto adiku. Ito mbula re au do. Naka. Sembula no menina? Ayam bagi awal sunga bulga olo inaku. Kami establish tekin bulan na tina meni. Amen. Amen. Nakabali po na abay susure. Iko takapa umay beya tungang auna. Ang ba may pating tinawag na uniguan. Ang ba may katibo kina iparat tin alkas. Bale amo be susure iko takapa umay beya. Nakabali po na abay suskona. Aun ano akina nga on pula di reniguan ako tau iko may abeuni. Umba may katibo iko parat tin alkase. Au tau duri umbani buladi maay nga ulay babi na pinakaakina kalow ni suli ubeya wambula rame karabi ikinay abi ni besinga babi na pinakaakina urang awa iku tinaniu makani yado sarana korni buli osodaga yado nga nakalasi walu au kay babi na pinakaakina unambula ni tau lamaniaw memble ama yado nga unawa abu maikina nangauna ruko sa makani may iiwagi na ina alomani sukolo ureia au kaito ba tiba iko mau nambulan ni batung kau na tolo maniau atau karabiau bare ba inroa luberuga au ba bina kina nambula au ba mai bulan re au ba mai iko na lomani bai rekoi au ba mai tiba kina na langi kalau na be bambulai umay na kumpula raw no may ihugi na singani gua au tau igo ibale au tau kaya nga beira maramo tau asya nga ubeira be kareme karenga kinambulan ni bisinga kinambulan ni otak karaba iwa kalau tina iya bale akalo baru ikalo rebe kia au batin akina ni gua au tau bau ke ira nga marama na kumbulan ni bisinga au tau apalang ubeira ati banga kare aku tahu be ano agina tunga kay makani kare bale ameraw ni buke nga igwino tambula nambula ni migi ala ko patitono iko na mani kalo na bula dire ni buat vinaka watu na kachiko ko weekend na menda do tukuna vitan lo takana kay vinaka mi vinaka na londa bale na kalungo sa ru vinaka liba na kay takabana nambula pambuli ko mena to bimate sulibi kon de no watina vinaka endo ngarbi ko ebida na lubi mani lima luberu hena awaruka uluma ua ba me kati bina ro tolu ini katunga ako to bimate pomuli maru kala ko balimbula kele gilai ba balimbula ni kara iwa na uto ba la na bulikas ni buli maani tem haruni tem ba may practical ina Holy Cross College abeuni ba may pwede nga burokina yabana ro kay be haubure balimbula me lay TV ba abuli may bege ani ba malumalumo iwa na uto esa ba kivita sa mele ba ba ini katiwa kina ko ang gaston doya uluma uto deso nang na iko nanumi ko valeu tela se ve ko isa tin ka di una baki na nomo kili ko na no na may boloboli makanira rawa ka wala ko duruma no nambula dubiru elewa mo se loku eu kay pa bin na kagina kalo na ngaunay ka bibigin na nambula ko ba iko na lo mani bai ruwa utuluga ini me iko may suba yana ko tiba mure iko mayaw nambula lubiru ka tunga ngone leo ba marro sa sabani kalo au ngaunay ka bibigin na nambula u ya lo makading male au wilani tunga banware okay manalaw gin kandina au songa lebustar nga una auto pa nanumigi au pa nanumanga nambula au na ibosa au na ibakarau tunga nga una ruha iu gina may balik kau wastara ruha be busta ke bay alkas na bukuni leka ruha la ko ruma ni ba kau bermai tunga marama ina lo mani aku ma abu bale au kai ruga iko bali babe ina ni kai patamberi au ya kana kira uti apa lebih ikut tunga ka au mani tambi sara na sakau kosang o gina elo kuna ko au ba me urawa ni ngau na bosa me gino hebe au ke kai mo ke be au tunga na bosa na tunga ka uti rebe iko e tau boso tai kau
Wai ko ngau au ba ngau sui na wai ka no ni ngau no rongo tagi na ona bosa me abola mai bia au me ka pu mena ngau na kona au ba o ba le mo to ba malu magina loko me lulu ni pu bale mena iko ida ko me iko au ira no na ora bi ke ngai ko na ngau na to ngole au ba le bole beku ele wa me leka au ami ka abanga bra mai tunga me tan o he tunga bare agere me au kira me ka ba bola kan ruati ba boni be karabi kai me ka vivo no bola bola be au ro ba ikuna kalo ai uba tun ani ko ro ba nanu tun ani nga uba na wa kalo na ve rumbul Nakawale ba titi na kena waseti ko bekenda na tal na mata singa binaka ni koa ndo na luvena ulumatua e bakitin kaviwa lo reve ko ni ndo na garai na vuso la ko libuli ngas ni buli na FNU en bakita ba ya me langa kino ko arwa tolo ingatu at 2011 langa kina na luvena ngonela ko torin ko tiko bat samba kitin kaviwa Oli baksamta ka na baki ni Makumbungu ni Joshua. Mendo ay sambo labat ko nandun ng balabo ko tarin ko kinasendo mista ka na lubian nagay ka kwendo na numan na noni balabala. Yan nakay sulibi ko na bakit ni kila ko na ngonelang ko na lubian na ngonelang maro na sasama ni kalo. Ngarbi kalo badi ngo ko ni ndo na bonobi na kadaksara. Lako kina na lubian. Yang wasiti ko ni ndura kay matali kin na lubena nabi kay wasibi ko rondo bimba rondo koko me non tota koko talanga no ko en ndura ngo na rondo vivo saki koko kin ngela ko na lubena ngo nela ngo nge kabi ko me ndambe mandera betu ko na mate ko endo na kan na ronda bi kin sanga tu ko no ko be tinana kendo koko tu bada na wasnita oy ko mo malumunga mongalo akundo na bosa ni lubena ba kay tur ko itu Meada mamãe Nicoa, vamos mulher muito que coia e ainda não numa que não vai cair na Lubiana. Dina nessa metakali. Lembra da caindo bana no bico, não é balavala, não é vossa na caindo da cava e na lama ni não mata bobale. Vida que vale na você no tala no bico mami na singa bina Nicoa. E babuli que mami talanga bico mami sembolo tiko na Lubiana. Viau, pertona makumbungu tolebi, pertona makumbungu. Ko yang kasih tunduan bagi tin kadiwa ko yang tunduan bagi wang na libuna ko naral kabat sa nakaya bakay ko sa kani marutaka libuna kay sa kabi kadi ka ikonamak wiki menina balweni darong ada to kana none talanoa ke baka menindo na ngona ado ndona kay bir na tabi ko binakata mo Vata o dun rubutungan ng buletelen renre se me ngendo na kaya de bir Semi kautan na non rambula. Liba ngona eba kanda do tortu bang mamanda. Ni ngona me kaulebi kina na bula. Keba kami itarongi ko na kalo na tabi ko binakati ko na kaya ono wasota kede na non malmulumo. Ono wasota kede na dala kede da kaba na lubengo bang bulay ko nga. Ni simbolo chiko na lubemo bula chiko na makumbumo be bakabiaw. Okay la kena ngona be kenda me dalong manira na lubenda. Spend time with them. And there was part of our training to yesterday as we round up this first sitting. After this first sitting, we will have a break. Then we will get to hear the Yahweh brothers before we have the second sitting. And yesterday we were emphasizing, we're actually here on the Leaders Congress for the leaders here in the Northern Division for the ministry in the church that I go to. And we having teachings on how for them to manage their zone well, but also to manage their families. And one thing that we emphasized yesterday, the time that you spend with your children, the quality time that you have to make time for your family. The church run on its own. There are programs for us, for New Methodists, for Tuesday. It's actually set aside just for the family. And you sit down with your family, talk to your family, speak with your children, spend time with your family. As you can see on the printed media, as well as on the news, there's a high rise of HIV cases. According to last week's report, 552 new cases. And also for the grants, right to the never-nevers that never used to be known before in Fiji, but it's there at our doorstep. So all the more for you to spend more time with your children
hearing her story on how she appreciated her life, being alive. She's sickly, and also missing her daughter, who is 19 years old, and I believe to bring it to your home. If you can allocate some time. For New Methodists, we are. If you are New Methodist and you're listening today, remember, Tuesday, mark it off. That's for your family. No church function. Sit at home and spend time with your family. Quality time with your family. Vata bato na usas nimbula, usas nita kata kana visinga, tabole mo bita patikitin do nang una. Mo dabi kina lubemo, mo kota na lubemo. Merekila ni kawitaki may vale. Kendo ni da kawach kana kendra, abuliti ko non resulu, varungu titi ko na vale, bondage ko na motoka, iko sana numa sa kwaya na bule ko na sulebo na lubemo. No. Those are material things that they will never remember. It's like, okay, I grew up like that, but there's no feelings in it. You need to provide that passion, that feeling, that love that they can feel. Not the material things to supplement your love. There's no material things you can give to your children that is supplementary for the love that you can give as a mother and as a father. So go back home and love your family. Go back home and love your children. Because the report that is just released last week, I was presenting in the previous Leaders Congress on how it came in the Fiji Sun for this finding out in the Western Division schools. Look, it's not the high school students that are being affected, primary school. Class 6, class 7 students. And you're talking about 11-year-old, 12-year-old. And they're joining this app, and it's called Telegram. If you see your phone, your children's phone, check out for this app. They must not have that app called Telegram. I never knew much about it when I read the Fiji Sun. But as I come to the next day, I saw this news that came on CNN on how the founder of this Telegram, the two brothers, they're actually Russians, and they have also French citizenship, was arrested in France, being the founder for Telegram. And they are on the Forbes list of millionaires, or the richest people in the world. They earn, between the two of them, 15 billion. Well, back to the current. That Telegram app, when they come on it, the finding in Fiji, as they've announced out in the Western Division, class 6, class 7 students. So a reminder to the parents from them, from the police and the community policing, to say, ningon na bibigyan ni vale na lubemo, make sure ay the korinbuli. Lebibirang one is niya the korinbuli. Sa joint ko na app ngo, na Telegram, what they do, tambakan na non ray tamba lubumale. They post nude photos, naked photos of themselves. They even record short video clips of themselves. And they post on this app. And as they post, they do it trading for $100, recharge cards, and new phones. And this is happening right here at our doorstep in Fiji. We cannot be oblivious to the fact that it's not affecting us. You can be watching the news that happen all over the world, but it's right here at our doorstep. The finding effects, they're going for a joyride. And what is joyride? Well, it's joyride. Class 6 and class 7. Sinyada korbuli. Na kaya toron na attention vi virto na department go sen na policing go na doon ang onel primary school sa sego lang ani biti ko na app the Telegram short video clips ni pornography naked photos o questa vangara client o questa taroy ni na client na numa primary school. So if they're using that as an example, I want to share it on this platform for you to look at for your children. For me, I cannot find any fix. That will go to another level. We cannot change that. The world is evolving. It's taking us to another level. Dan sinidor rin tarawa, sinidor talang aron kaya ni senyoraw niya the weekend. Saya may viti. Such kong weekend. O kenda nga men bulida how to accept this thing that is coming. This app was not there. We were primary school. Oh, never in our mind that they're doing those kind of thing. High school, yes, but not primary school. So it's here. Obakambutan na kaya nga rin the kaw, dabi patikin na luwi mo, wasa tunga. Wasa. But as you speak to your children, as you counsel them, as and when they see these things, so they hear from their friends, whom they spend a lot of time with, 8 hours in school, they can be easily pressured and tempted to do the things their friends do. But your words of counsel, your words of prayers, your words as a parents will challenge what they hear and challenge what they see. If you don't talk, they don't hear you. If you don't pray, they don't even know your values. And if you don't show them, then whatever they see from their friends is gospel truth for them.
And out of curiosity, they will go and try and find out. And in the process, they get themselves involved. And worst case scenario, they get addicted. So you cannot free them from it. So another reminder as we round up this session this morning, find time for your family. Appreciate your children as we hear Auntie Titile's story. And also, don't just sit at home. Create some business. Like if you're part of the church, do some good administration that brings about blessings to your life. And also for her, if you meet a husband that you say that is lower than your qualification, embrace them. According to her, she never looked down on him. You know, she looked at him as her equal. And not only that, she helps him in every step of the way. So you can identify yourself that is relatable to you, or the 4 ladies sharing this morning. And thank you for joining us this morning. And we have the great Northern Division ladies that are here with us. So we'll give a big hand clap, and also we will grace you with the Yahweh Brothers. They're singing this morning on the break, and then we will have another set. And while the Yahweh Brothers are singing their song and you're listening to them, always remember you can get a free USB that has all the 3 volumes of their song, and call one of them or pop in at my TV office to Elijah Volono and the 3 singers, a trio that they're singing. What they try as much, they feature people. And the interesting part about it, they create the song, originally composed the song using the preaching from the church, just to inspire others. And also in the hip-hop hit that, you know, like the youths will find it more interesting than the boring note. So they are gracing with that song. As you hear them, always remember, there is a USB out there that is free that you can take, play it in your car. For those of you that are tuning in from overseas, I brought some with me and I gave it to you people in Europe. Australia, I think you people are getting yours as well. So don't forget to ask, because for long drives, it works. For the items in your zone, it works. Because they cover all, the praising, the worship, and everything. And it's Binaka. Na nonda Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.